Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasaw artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanachik huchlorabhamti. Diosaj bendispanaya kalwatana, munata hilatanaka kuyakanaka, makutimpiwa, Jesucriston sutiparo, arumtani wayapasma. Kamiskon hamakisiptasa, munat hilanaka, kuyakanaka, aka sábado willikta kantatina. Niarakiwa, kim sa oronak sarakhe, aka octubre paksita. Ukamao ratuki, tiempo nakaja, Halaski. Ukampisa kalwatanja, humanakan hilatama, hermano Lino, mako timpiwa, humanakampi diosanarunaka palta sinyataki, utanakamkama portaniwaitanja. Ukamaja, diosaja, takenerosa, bendichis panay. Aka programa kaltanyataki markaj mistonjam, uka programa kaltanyatakiste, Dios aukitay maitasiwanyani. Diosaja, Yanap istpan akaro nakapa parltanya humanakaro. Dios naru nakapaja bendición aponiu. Dios naru nakapjamajaniu kaukan sotikiti. Dios anaki uti. Humataki nayataki. Porque Dios an lakapat mister arunakaja biñay hakañawa. Ukamaj Dios aukiruyos pagartawanyani akalwatana taqichu imanakasampi. Allah pachankiri kuyapayasiri Qolyan sumauki. Yospagar smawa kalwatana, todavía, graciam toque, ma urumpis, cantati asipkista, aka sábado, wilta cantatina. Señor Jesucristo, humay bendistam, takpacha istirinakaro, kao kachakanakantig, aka radio tercer éxodo, o katoqueja, wawanakamaja, ni sartasipje o katste, hupanakaj aktasipje, aka radio tercer éxodo, o kat hupanakaja, istasipke aka orasan, bendisim take istirinakaro, campo chekanakana, take kitinakatej ay marat parlt asipje, hupanakatakiwa, aka programa wakistata. Sí, Padre Santo, bendistam, Perú lugarana istapje, ukamarakiwa Brasil lugarana boliviano hilanakaj istapjaraki. Upanakaj kamba haustanisto celular ukatoqetsa. Chile lugarana boliviano hilanakaj istapjarakiwa aymarat parlt asiri. Ukamarakiwa interior toqinakana Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, uksa toqinakans istapjarakisto. Yunga suntumankanakans istapjarakisto. Señor, bendistam take ukawana kamaro, provincia nakans ukamaraki. Señor, akalwatanja, humay bendisim, akaro nakamampe, take ukahilanakaro, kuyakanakaro. Dios ukamarak nayaros yanap tarakita, nayaha, ma instrumento kito, ma nyekewasum sasik nayah nairakatamana, huma usata kalakaja, amuyoja, huma Dios usata, ukamat humaj partaskakim Señor, wawana kamaro, markamaro, akalwatana akakolyan arunakama. Señor, kamsasamait asma, Jesucristo Santo sutimaro, ukamapan Señor. Amén. Amén. Dios awkih kamaja bendispanaya, munat hilanaka, munat kuyakanaka, y munaraktan akalwatanja, leit asiña, Diosan arunakapa. Primera Reyes, Merque Testamento, Taqpasiwañani, Ucatzte, capítulo 19,
verso 1 kaujitata ma pa versículo naka lit sueñani yosana runakapa akalwatana. Castilla ronja akam saraki. Primera Reyes, capítulo 19, verso 1 y 2. Creo que ukauchakanakankiwa yosana runakapa. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Dios bendispan aronacaparo. Humanakaroh achik anipxmawa, alpach capítulo 19 de Primera de Reyes, lit abjata. Taqina hay Biblia ni stan. Anot asiphamsa o katumach istuit awayat lit awayata, takpacha ka capítulo 19. Nayaha, ma kim sa versículo nakakyo lit antakalwatan. Ukamaha, munata radio chikirinaka, kun hamatih palt asiktanja, pech kakote. Elías, profetaja, orakana, unistanya ptoket palt asiktanja. Dios awa, Elías profetan kanja. Ese tej Elías o instania pacheja, entonces pais pa Dios awa o instasin kanyapa. Porque Elías ukaj ma chachakiwa y ma instrumento ukaj. Pero ukat Diosan instrumento ng kapaha, pitch kakotiw akaorakan o instanyapa. Haukat palt asing tanja. Yakipak sa kireksnawa, Dios atay, Jesus ukatay palistas pach kunatrak yaka chachanakat parlisto hay kumanakas utkarakispaw. Pero Dios siempre chachanakwa usi. Siempre ma chacha, Dios kato, ukao instrumento waktayasi, ukato keo arsune. Entonces kamaha nairir Eliasat anchit kamah paltas istan, ukat poris kenyaniwa pair Elias ukaro, kimsiri, posiri, hasta piskakam. Entonces, anchit kamaha unjawaitanwa kun hamsaka nairir Eliasaj uniste, kun hamsupaj awaserunax llavinti, kun hams llawiraraki, kun hamsa Diosancho sarstat markapsa, chikpacha takiro irpjati, mako timpi kutjataye, kun hamsa saranokot Israel marcaro, wasitat kutayani, Diosan aroparo, Diosan verdadero takiparo. Takeo kanakwa unjawaitanaj para hacer programa nakanja, ¿no? Entonces, kun hamas acá Monte de Carmelo, ukaojansa, chikpachapini, nina saraktayani, uka falso profeta nak nairakatana, uka posipatak piskatunkani, bal diosar sirvirinak, kaukirinakateja Jezabel, uka akabrin warmipana, uka denominación, iglesia nakapana, walja profeta nakautjanja, ¿no? Posipatak piskatunkani. Uka profeta nakaj kari profeta nakano, panakaja kari diosa nakar sirviri. Ukan bis Eliasaja, verdadero profetanwa, y jupan oración aptokewa, diosaj saraktaniwaye, uka sacrificio nakantanyataki, mankantanyataki, kolan nina toque, gloria a Dios. Ukwa uniktan paserej. Entonces, ukatu ichaja avanzas cañani, creo que acá programan tuktaejanyani acá nairir Eliasatja. Niau creo que acá ni quemsa programanaca paltas ñaneja acá primer Elías ucat. Entonces Dios yanaptispan acá sábado alwatanja y tuktaejanyani acá primer Eliasata. Entonces jotir programanacanja payer Eliasaro mantaraquiñani. Entonces comaja hanira avanzcasaja munaraxnau diosario paistaña, ¿no? Diosario paistaña monsna, cocho masuma alabanza, Gilata Hugo Salinas, Jopaj todavía, acá alwatanja, cochuntas que quiniu diosaro, istabañanía, uka kocho kostabe akalwatan. Kuya payasira kolyang suma Kristo, munasinya mah wilayah samaranyaw almahataki, chaktat unikasimwa, nayar kesbista munasinya toki, kusisin curanyataki. Kuya
sumaauki muna sinyamaka sinti kacawa saktat uihasimwa nayara krespista winyay kusisinya curanya taki kuya payasi Dios aquí, unisilejaros, cuya tayamar, inamayakiwa, kakesarusi, kanyucui maharos, usuikituti, unisirinakas, utkapinyutanan, umantakimasa, kau kicekansa, ukampis nayahan, kusisitapinyo, akecui mahampi, kumarargama, kuya payasi, Acha Dios aquí, unisilejaros, kuya tayamar, inamayakiwa, akes arusi, kanyucui maharos, usui kituti. Akapachanha, familia nakas armasirikiwa, unisire nakas hanwale arunakampiu iskachhawaisto, Dios santa kipansa kaukichakansa, munat hilata kulyaka, kani ukanaklaiko maihtasimpi, niyauta ke ukanakahtu kusiwayahani, kusisipchu imampia Dios aru arkaphanyani, hancham hiuhtayasisa. Familia nakas, arma pedutatan, umasa pakiwa, uyutaptas gesta, walkanirakiwa, nayar kumepetu, unats aksarafa, kespiatatua, kuya payasi, Acha Dios aquí, unisilejaros, kuya tayamar, inamayakiwa, akes arusi, kanyucui maharos, usui kituti, kanyucui maharos, usui kituti. Kun hakosisiñasa, ukasuma yupaychabe qochoh, kuyapayasiri, qollan suma auki. Hisa. Señor Jesucristo kiwa, kuyapayasiri suma auki. Hani hupka makotikiti, munata radio chukiri, munata hilata kuyaka, ukatwa humaroh achiktansma, ukat Dios aukiro, humaj confit asim. Hanira todavía katokta kespirimat Señor Jesucristo roja, bueno akalwa taspau humaj katokasma, kespirimat. Uka Señor Jesucristo kiwa, hacha kuyapayasiri aukija, huchanaka komaisteri, huchanaka harekteri, wilapampi. Hupakira kiwa, take usunaka koiltasiri diosaj. Ukamacha kuyapayasiri aukisaja, ukatwa hiwasaja, uka kuyapayasiri auki Jesucristo huparoj sirvisktan. Ukatrakwa humanakaros akalwatanja, paltasinipksma aka diosan arunakapa, aka radio kaukiriteja tercer éxodo sataki, uka radio toki. Ukamaji chakuyaja awanzanyani, aka nairir Eliasatjai paltasisktanja. Kun jamas pichkakuti, Eliasaj ora kan unistañapa,
jauka toqit paltasiktanja. Entonces, akalwatanja, Diosan yanaptapampej, tukteja ñaniujicha, akanairiri Eliasat. Kuna pachateja akanairiri Eliasaj, niawa primer programa nakanj, paltastanja, Monte Carmel ukaujan hasta atip pi, Diosapi atip janja. Porque bal Diosan sirvirina kapaj. Aunque posipatak piskatun kanikchis, inamayaho panakaj, iskuna kasipkana, maisipkana, bal, abjetaisas, ¿no? Upanakan Diosapaja, okarano. ¿Ve? Entonces, tiempo pasjano kat Elias agiast, hupajsanichak Naruto, Karakitos, ¿no? Entonces, ukat hupaj Diosar maitana, y hasta Diosaj ninam pesarakdanin. Gloria al Señor. Ukapi hakir Diosaj. Hayo katawa. Ukatiempunja. Chosar stat creyente nakaja. Tayarata, yapirata creyente nakaja. Uka hacha milagro Diosan chamapuñjasaja. Kutan hapjanwa Diosan aruparo. Kutan hapjanwa chiqpache Diosan takiparo. Kunja ukaj kusisiñas. Hichoro tiempo nakasanja. Ukamarakiu Eliasan orunakapanjama. Waljaninaka. Diosar sirviñatja. Tayarapje. Yapirapje. Aún Diosan verdadero arunakapatza. Maizaro sarawayapje. ¿Ve? Entonces, kunjasumas paz. Katimpunjam. Chiqpachapini. Kutjatjaña. Wasitat. Kutjatjaña. Chiqpach Diosan aruparo. Chiqpach evangelioro. Ukanaira evangelioro. Apostolanak tiempo ukasuma evangelioro. ¿Ve? Entonces, ukatakiwa ka programa wakistata marcaja mistonja. Kaukaros mistjañaneja, Diosan aruparo mistjañasaj, mantjañasaj. Diosan chiqpach aruparo. Diosaj kamaj bendispan. Entonces, hay kamawa uka Diosaja primer Elias toque luraskan ora kana. Uñaistasiskana diki hupawa chiqpacha verdadero Diosaj. Hupaj nina toque uñaistasin. ¿Ve? Entonces, ukata ukakari profetana ka kalkaturatana ukatsti hiwarayatano. ¿Ve? Hiwarayat. Hichaja, contejlit hasta ninkaraj. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 y 2 y 3, ukakamaja. Ukanja. Acabo. Reja. Warmipa rope. Warmipa Jezabel satachinjay. Ukarope al awisan kuntej. Elias, profetaj Monte Carmelon lurkan ok. ¿No? Kun hams atipjana. Jezabel warmipan, profeta nakaparo. Kun hamsa uka Jezabel warmin, profeta nakapaj. Uka kare profeta nakaj. Inak arna kasipjan Diosapar haniu, Diosapar istikans. Ukat kun hams Eliasaj, Diosapar artarakin, ukat Eliasan Diosapaste, ninampi. Nina saraktayanin Allah bajat. Taki ukanakwa akab upaj warmi paroj Jezabel paroj kuintan avisan. O karoja avisarakinwa Jezabel paroj kun hams Eliasaj ukakari profeta nakaroj hiwarayana. ¿Ve? Hichaj ukanak istasaja Jezabel reakaw ukan warmipa. Aka Jezabel ukaja walpinwa kolertasina. Jupaje hasta tukpachanwa, chochñarro, elorro, kamautukun. Seguramente. Jupaj sanwa, kunki Elias ukam lurane. Kunki ukachachaj ukam, profeta nakajaros, hiwarayani. Hichaknayak ma juramento alorta. Kun hamte uka Elias profeta nakajaroj, uka posipatak piskatungan, profeta nakajaroj. Hiwaraykiha. Hayu kama hupak hiwanya paraki sasawsanja Jezabel. Acabo reyena warmipaj. Jezabel ukaja kun hamis nasupaj esposo paj acabo kaj reyechaja entonces upaj reinara quinpi. Hupaja como primera dama de la nación okanpi es el marcanja. Pero acabo armisti janiwa chiqpaj diosaro
respetcante, ni cansa. Jupan Dios apaja, hiwatano, bal. Be, profeta nakapas, wali yati chutanpi, wali istuitata, titulo nakano kam, pero sin embargo, kare profeta nakano. Uko Eliasaj Monte Carmelon kal desenmascaran, kan katan, kitip supanagaj. Palsuta nakapkausaj kal hiwarayan. Takiu kanak pihichaj, chachapaj, akabo caja, warmiparo, jesabe lo paro. Avisascan, oklit atan jaka, Primera Reyes, capítulo 19, verso 1, 2, 3, ukanagan. Humanakau kam versículo naklit abjataj. Kun hayakiskeas ukaj. Akawar meja, wale kapisitapa. Elías contra. Se te sabe lo que Elías contra colerasi, Dios contra o colerasi. Porque paispa Diosao, Jehová del Antiguo Testamento, o capaispa Diosawa, Elías chachampi istapitascan. O capaispa Diosawa, Elías, o catoque sarnacascan. Oracan, o caurunacan. Porque Diosaja, ma profetampiu istapisi. Entonces, con apayate sabe lo que wal colerasin, capisin, Elías contra, entonces Dios contra capisiscan. Monat hila, monat kuliaka. Wali nos parqueyo acaparte arunakaja. Jezabel warmeja, hanipi chachapar obediscante acau. Diosaj chihaya, arupanja. Warmeja, hakasiñapao sujeto, obediente, esposo par chihaya. Pero acá warmeja hanipi, uka diosan arunakapar cascante. Hanipi upaja, acá diosan arunakapar yaj karaquinte. Uka hani upaja, acau, rey, esposo paro, acá Jezabel uka cascante. Ni yaj cans. Más bien upao apnakanja. Upao kayujanja, chachapan chuimapsa. Y chachapaja, uparo que istjaraquenja. Kun galakisña su caja. Kunats ukaman acá Jezabel warmin hakawipaja, es que paispa supayawa chuymapankana. Uka supayawichak acá Jezabel ukaroj, han permitcante, chiqpais diosar uintañapa. Uka paispa supayawa acá Jezabel warmiroj, kare profetanak tantachañja, prepartana. Ukawa inspiración churana, paispa supaya. Kun hayakisiñas ukaj. Hichoroja. Ukapais para kiwa, Jezabel warmjama, walja warminak, naturalmente, ¿no? Warminakaj. Haniu chachanakaparo, sujetaskit. Haniu kaskis. A veces ajopanakakiu, kao kimonañan, tukjapjaraki. Ukawale achtlakisiñaj. Ukampisa, utjarakiwa, chiqpacha, casada warminakaja, kitinakatej. Yatipje Diosan arupa, Diosar ashart apje ukanakaja, Diosan arupa rjama, upanakaj pachisipje, esposo nakaparo, ukatiopanak kusisit hakasipje Diosar service. Pakasta warminaka utje, según Santa Bibliana. Por ejemplo, acá, Proverbios antiguo, Merque Testamentonja, capítulos 12, Proverbios 12, verso 4, ukaujan akamsarakiu, completa seraxnao. La mujer virtuosa corona es de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Dios bendice panarona caparo. Mire, acá ochikanja munata radio ischukiri munata hilata kuliaka. Diosan arupaj palas kistoa pa kasta warmit. Akan hasiwa kao kiritej wale suma chuimani warmi. Wale respetuoso warmi. Cualquier warmi teja, Diosan aroparjama, esposo paroj, respete, sujetase, munasiraki. Uka warmeja, chachapa roja, esposo paroja, rey jamao, tuktaesi uno. Corona es de su marido. Corona se maneja caja, rey. ¿Ve? Más que warmej chachapa roja, verdadero rey poniutuktay. Pero más anual y warmisticio, más la mala
como carcoma en sus huesos. Mahan aski warmej. Hanchachar sujit hacer, respetar, ni diosaros casore warmeja. Ma carcoma usum sasiu, ma chachatakej. Hukatao kal usumpam uchante, esposo paroj. Hayo kamano akajesabel warmej. Aunque esposo paj reik chensa, ichak akawarmej, portasita pampe, diosar oñisita pampe, diosan profeta paro, Elías opar oñisita pampe. Totalmente, re acao katakeja, ma carcoma osor intatandi, kun hayakisiña su caja. Hayo katao akawarmej chaj, Elías profetaro hiwayan amtana. En alguna manera, Elías ukaja, yatina, alguien oparoj avisana. Quizás Dios pais pa avischina porque Dios aj profeta ne campej par la peniu. Kauronsa, hichoronsa. Entonces, Elías aj ukiatisinja, jesabe lo ka jupar hiwayen amtatap yatisinja, Biblia si wakanja, versículos 3 ukanja. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida. ¿Ve? Elías vida pa jespea siñataquija. Acá Jezabel barmina. Hacha, apisi bipat, colera siñapat. Juparias tiwayan monatapat. Elías uka peligro en jasaja. Biblia siwa, jupaj. Vida pa jespea siñataquija. Iskap jano. Berseba. Uksato kir jama hupaj. Sarawayjana. Quizás upaja, Elías ukaja, seguramente yo imapan lectaserak pachano. Porque Dios arroja Elías sanwa, Dios tata mejor apas jaquita. Más bien jacaña paquita. Porque naya roja, hiwayan amtapjito. Porque naya sapaki ukedajtja. Human profeta maja, sasabe Elías maoroch san Dios aro. Pero Dios haste sascano Elías aro, hani huma sapaki iktat sana kan. A ver, ukaja, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18, kankiu, castellano nakamsiu. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Gloria al Señor. Con apachatek Elías oración aptok Dios arrojan, Dios tata. Naroja jesabe lo kaj hiwayaño amtjito. Dios mejor apas jaquita. Con atakis nayar permitist hakañaja, sasawa Elías mait asirakina. Porque mahacha proibancanua. Mahacha persecución ukankan Elías. Jesabe el barmiwa. Supayaba jesabe el barmir usana, ukatwa. Jesabe lo que amtana hiwayaña. Acá profeta Elías uparo. Kunat hiwayaña amtana. Kunalay kotej Elías ukaja chica Diosan aruna kaparsun. Upaja chica Diosan profeta pano. Acá Elías ukaja ukakare profeta nakaro. Ajano paro kan katana. Ki upanakaja karib hatapa. Upanakan Diosa paja kare Diosa atapa. Amoto huika Diosa atapa. Ukatwa Jezabel barmej wal koderanja. Hichoroja, uka Jezabel, ukan ajayupaja, wal hachachanak warmina kankarakio akatimponja. Kunapachateja ka chica arunak arstanja, ukamaraki waljan apisipje. Kunapachateja ka chica verdadero arunak hiwasak arstanja, akatimponja, ukamarakio apisipje, colerasipje. ¿Ve? Hermanos, tacayakanakaja, nos parcayawa, pero ukamawa. ¿Ve? Ukampis Dios ajasan Elías aro, haniu sapakiktat Elías, humak saitas iskakim, servis kakita. Haniu sapakiktat hanukah nayaha, pakal kuarang kanakao. Nayah imaskt, kuidaskt. Haniu masapakiktat. Hanukah pakal kuarang ka Israelita nakawa, han kongkorinakap apkiti baal Diosaro. Nila ka nakapampis hampat apkiti uka falso Diosaro.
hanuka ukapaqal qawaran qoneja nayaru yupay chapjito sirvi pjito humgamaraki sasau Dios saskana is a veces amuy están pi sapak kamaki no pero hani sapak tante Dios anwona kapaj akawra pachankaskiwa gloria al Señor katimpunsa akatimpunsa his entonces ukamawa Elías profetaja arkana katana Diosan chekpacha profeta paja arkana kataponiu katimpunsa y akatimpunsa his entonces echak Elías ukamaw iskapjana yast hupaj yast hiwaya hakita sa Diosat mait asina ukat chahupaja sarkasina yasta hupaj qarjasi wayjanwa ukatsti hupaj mar retama qoqaja qaro qontasjana qala qarjat manqats aut hataraki umats parhataraki qarhataraki ukamaw hupaja yast levitatana ukaro hupaj yast ikitham iktawayjan Elías profeta a veces ajiwasaj snaw Dios per cuidaña pay profeta paroj kun jamate choroj maynina kaxej humaj evangelios tajay kunatrak ustaste humaj evangelio hermanos tajay ukat humaj kunatrak islakita ataste humaroj Dios yana paña paya hichisto no hermano Dios aja yantaraki wawana kaparoj his katimpon ukamao Dios ha permitirakin Elías aja arkana katanya profeta paja manqat authat pasanya paraki umat parhat pasanya paraki qarjasinya paraki ve y cuando más hiwasana karoja cuando más entonces Elías ukamawa uka retama ala alik uchuna ya hasta hupaj desmayat kam iktawayjan pero Allah pas Dios aukeja unchuki sinkano hupajan kakiu kitanina angelapa porque ukamsi Biblia a ver ukawhit lit añani Primera Reyes capítulo 19 verso 5 ukawhan castellano na kamsiu echándose debajo del enebro quedóse dormido y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo levántate come ve Dios ha kitanin angelapa ukat unka ángel toquewa Elías aroj sartayana Elías sartasim sana ka angelah akah antah akah wali suma torta humata kapanta mangtasim akah umasa hat ayam kun ukah kusis kayas Dios ha permite estas pao manqat hiwasaj akisinya umat akisinya ukah mau ka tiempo pero qaroja paispa Dios arakiwa manqsa umsa churjarakistanej kunas waktis tu kamaj soportañas aguantañas yantanakaj hisa munat hila munat kuliak de repente humaja kalwatanja han utamanaj tal vez utikchiti mais katantas tal vez pistañangsta han yakisimte aguantaki mumaj soportaki porque Dios no wana kapaj yantatañasao soportataj aguantataja qaruruj hilar kiripiniu tantaj utjanumataki umasa hilar kiripiniu utjani ukaw Diosan munasiñapaj kuna pachateja ka profeta Elías ukaj man qata utjata umat farjata yasta qalqarjata libitat khanja yasta desmayat kham iktawayjanja porque Jezabel warmi huparo hiwaeña takarqanaqana ukat Elías escapascana entonces Dios ajanio desamparcante Angelap kitanina Dios ajapayanin tanta uma ukat angelap toqiwa yastianaptaskana hay kamaraki Dios ajumar nayaro kuna pachate kumahan waltaña nakajutjani persecución nakasarchini taqisiña nakasutchini Dios ajanio desamparkistanite Dios aj siempre angelap kitaniniwa humaro nayaro yanaptaña pataki paspa Dios uka angela nakusani uka toqiw Dios aj yanapkistani gloria al Señor
Hayu kamawichaja, Elías chachaja yasta manqtasina, umtasina, ukatstihu paja yasti chaja, Angelak sanwa, humaj saras cañamaquiu. Humaj parlas cañamaquiu, Diosat arsus cañamaquiu, porque ministerio majanero tukuikite. Ukatab Elías chachaja, ukat anta, ukasuma torta manqtata, uka uma suma umajatataja, walich amanijan pajanchinja. Ukatopaj yasta sartapina, uka qoqa hakata, ukatstihu paja yasta saranta wayanwa. Saranta wayanwa akan Biblia siwa. Versículos 8, kan levantándose pues, y comió, y vivió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. ¿Ve? Ukat Diosan hacha qoyup kam hacha monte, Horeb satake, ukakama, hupaja, hichaj, ukasuma, torta, ukasuma anta manqtataja, ukasuma uma umtataja, chajupaja, ukachamaneu yasta sarawayataina, positunka orompe, positunka aromampe, oreo colloro por incama. Gloria a Dios. Hichakmauk aka yoro por iraxna. Aka yosan arupaj maisatja antarakipi. Aka yosan arupaj maisatja umarakipi. ¿Ve? Entonces sumaj aka yosan arup istata, lit asita. Hanukaj iglesia mans pastoraj predictan aka arunak kutumaj istata atención ambeja. Alma manumaj mangt asisktaw, asisktawa. Pero kunapa chatejan otreja ka Diosan arunakapaj kun jamás aka kipatimpo nakan. Walja iglesia nakan hanikiw Diosan arupaj otrito kakama. Wali pisikihim Diosan arupaj. Ukatwa creyente walit ukaje. Ukatwa creyente orasahan creyente ham sarnakit portas hete. Ukaw yakiskayaj. Katimpons ukamarakino. Ukatal kipi Eliasaroj Diosaj chitaniteinaj profetaroj. Uka profeta tokepi Diosaj chiqat hakiparo. Uka profeta tokepi Diosaj chiqpach antapa. Chiqpach umapa lokderiteinaj. Uka sumat anta, uka suma uma. Manqtataja, walich amani. Yusar sirviña satanki. Kun jamás akan hanchin Eliasaj manqtasin umtasin yast uka chamanis tichaja. Hupaj saranta wayanwa todavía. Positung urumpe, positung aromampe. Oreu. Diosan hacha colloparo por incama. Diosaj, Dios pagaratapa no camaj. Entonces, hichak kunas todavía pasanja. Ukatimponja, reakab ukan, warmi papi, hanipon walt aikantej Israel marcaroj. Ukajesab el jupana, yatichavip, doctrinapa. Jupan denominacionapa. Ukapi maizaro saranukuyanja. Ukaje sabe lukaj todavía. Walja profeta nakaro jiwaretain ukatimpun. Walja Diosan wawanakaparo. Hitina katejan kaskanja. Re akabo karosa. Yast hupaj hiwain amtjakin hiwayakin. Umajleit atao capítulo 21 primera de Reyes. Nabot. Nabot de Jezreel. Nabot macha chan ma israelita. Ukarosupaja, karimpiu hiwayanja. Kalumiampiu hiwayanja. Aka Jezabel, warmin, chuimapanja, supaya poneo contatascanja. Jesa. A veces saksaktanpi, supayaja, wajrani, wichinkani, matrinchas aitata, kam, no? Sunkapas ukcharaki, kam. Como dibujtanaj, como dibujnakan unstej. Kuat hiwasaj uinkataktan ukamapa chao supayaj asas. Hanio supayaj kamakite. Supayaj mahakimpi istapisi. Supayaj necesitará que ma cuerpo. Kun hamatej Diosaj necesitkej ma cuerpo, ma persona, ukamara que supayaj necesitará ma persona. Hichaja ka Jezabel barmeja supayan instrumento pascanpi. Pero Elías supasti Diosan instrumento para quinoa. ¿Ve? Entonces, supayaja acá Jezabel barmi toquepe, yast walipuni, Israel contra. Diosan verdadero profeta contra.
Hichuroja aka Jezabel warmiro intataj aka ora khanj waljanin aka unistaraki. Diosan chekpacharona kap contra. Diosan verdadero programa contra. Diosan profeta pa contra. Diosan verdadero aruna kap arsur contra. ¿Ve? Uka Jezabel warmin chimapan uka ajay uka supayakan uka hani ukiti uka yas manchiru cambiasi. Entonces, Dios ajá aka Jezabel warmin ukama luratap laico porque Jupan Jotjanwa ma doctrina ma yatichavi fuera de la palabra. Pero Elías ansti utjanwa ma chekpacha yatichavi chekpacha Diosan arupa. Y Diosawa Elías ampej parlana. Y Diosawa Elías aroh kitanirakina. Marca chusarstata, marca paro, chekatakir irphat khanyataki. Hayukat mama oroh. Jezabel warmirosa aún chachapan perpach. Acabo. ¿No? Ukarrien perpach. Diosaj yati jano kunas pasani acabo karoja Jezabel warmiros kunas pasani. Diosaj yati janwa profeta Elías oparoj. Ukatwa profeta Elías ma oroj sanja. Acá Primera de Reyes capítulo 21. Manakaulit abjata verso 19. Verso 23 ukawjanakan. Kamsans Elías profeta Elías profeta sanwa Nabot chacharoj. O perdón. Acabo chacharoj sanwa. Acabo. Kaukantej anunakaj Nabot chachan velap. Hal katapip keja, la kontap keja. Hayuka paispa lugaranwa. Anunakaja human wilamj la kontarakini. Ukamarakiwa Jezabel warmiman wilaps. Anunakaw mankantani. O kun uka hachalla kiskeyas. Kunatej paskani. A ver, leí nawa. Primera Reyes, capítulo 21, verso 23. Castellano nakamsivo. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. Gloria al Señor. Amigo hermano. Haneu Dios ampej burlas ksnati. Haneu Dios ampej anatas ksnati. Dios arrojo aquí se respetaña, obedeceña. Pero acá Jezabel varmiste. Haneu Dios ar obedezcante. Ni Dios an profeta paros obedezcante. Hanukah más bien hiwaya ñamtan. Acá Jezabel varmej. Walja Dios an arkirin nakaparo hiwarayan. Ukatpi Dios aja. Tarip hanja. Además, acá Jezabel barmeja, haniu sujetas cante, esposo paro. Haniu sujetas cante. Hupach ma casada warm jama haniu. Más bien hupach apnakano chachaparo. Además, acá Jezabel barmeja, haniwa, respetcante Dios san profeta paro. Elías chacha Jezabel barmen ukat tiempon ma pastora jamascan, ukat kananchascan, han wali doratanakap. Pero acá Jezabel barmiste, la rosino. Hiwayan amtan arganakano. Hichoro walhani nakauhani. Kuna pachatih diosah pastoran lakap usas iglesia nokat palas chisto hiwasaro. Huchasat kananjas chisto arrepente sinya sataki. Walhani hani aktante. Walhani hiskestan. Hitira kupast, kunara kupast, hupach bidapat lekisispa, ay kumain nakapaltan. Hermano, Dios narupak saskiwa, Hebreos lebrun. Awatirina kamar, pastor nakar sujit asep, ¿sí o no? Obedecep, respetap, ¿sí o no? Entonces, acá Jezabel warmin, pastora para quien pi, ukatimponja, Eliasaj. Pero lamentablemente acá warmeja, ni ukascante. Ukatawa, Diosaj Eliasa roxana, kunatej paskani acá Jezabel warmimpi. Kunatej chachapampis paskani, akaujo pampis. Ukatwaka verso 23 anjleit tanja. Eliasaj sanwa. Jezabel warmeroja,
anunakaw manqantani. Barbacana de Jezreel sataki ukawhana. Ukamarakiwa akaw hupana wilapsa anunakaw laqoni. Kun hayakisqueas. Amigo hermano, además acá Jezabel warmej ajanonakap wal hupaj pintasirin, maquilla himp, naera chipchinakaps wal hupaj kachistasirin. Biblianja acá Jezabel warmiwa, pintura nakapnakanyaj, naera katj, yatina. Uka uinste Biblianja, Jezabel ukaw. Inasupaja moderno isinakam uka tiempo na istapischina. Ajanonakapsa, wali suma, hupaj kachachachina, lakanakaps pintasina, silonakaps pintasino kam. Walja akatimpo warmina kam, no? Kun hams akatimpo warmina kajiasta. Hani warm ham istapischiti. Wali yakiska yaw akatimpo warmina kun hams istapischiti. Inkanakaps yasta unshuskiwa. Kipaja nairajo kam isinakam istapischiti. Todavía casado warminaka. Pero Biblia saskiwa warmina kaja warm hamo istapisiñapa. Hanchina kap tap tasip hanya pausa sa usas Biblia. Pero anu yakap kiti. Aka tiempo warmina kaja aka Jezabel hamaraki yakipaj yasta. Naira chipchinaks. Color pintasip uka ceja hiskukanaksa, ispillonaksa, ukamaraki yasta. Lukananakapan silyo kukanakas yast pintsuta. Kun hayakiskeas ukaja. Biblian haka Jezabel warmej ukamaraki pintasina. Humaj leitata segunda de Reyes, capítulo 9, verso 36. Ukaujan kaskiu. Kun hams kachichasin. Hayu katawa, akawarmej maoroja, Diosaj akawarmeroj katuyjana, anunakana manqapa. Chachaparus ukamaraki, akabu karosa, anunakawa wilapsa la kontawayan hiujanukaj. Qué triste, hermano. Kun haukaj yakiskeyas. Ukamaj munat kulyaka, hermana. Umak amoitas jamaka tiempuna. Dios anarupaj siwa. Warmina karoj umanankaj warm ham istapisipjata. Haniu chachaisinax usapjatate siwa. Kaya Deuteronomios libron capítulo 22 verso 5 kanja. Pero acá tiempo aún Dios anaropiatisquiwa. Iglesia asistisquiwa. Pero campachasa. A veces warminakaj chacham istapit. Silonakas pintarata. Ukamakiwa. Kunas paspache. Entonces, Dios anaropat pi sarak tjapje katimpon jama. Chosar tjapje pi. Ya que pastoranakaj todavía haniu Dios anaronakaj arsjet chekpacha. Kun teqil qatak Biblian uka. Iglesiana. Y aquí es que yawa. Entonces, necesitan más Elías, katimpun jama. O katahu manakaroj paltanipsma. Elías aja pesca coti unistanyap acá ahora kan. Entonces vas a unijas tanwa. Acá kimsir programa kamaja anchit kamaja. Primer Elías ukat kunanak saka Elías akloran. Kun hams kut hatayan. Dios ancho sarstat marcaparo. Tajeu kanak unijas tanja. Dios ajo kamaj bendispan. Ya hasta ahora nakajratuki ojalaraki, pero montan ma diosario país tabayaña. A ver, gelata, que tiene que tener apta, ma cocho istabayañani. Ma cocho, o campe, diosaro, yo país taraquiñani, porque importante requiwa. Diosaro costabañaja, cuamaja, a ver, gelata salinas, o paja, estas que quinejo campe, estas que quiñani. Nayalaiko aka oraken hat akasiwaita. Chanakah naiku tus katatas unhasiwaita. Hansin asisaw hawayapta. Aki koronantes yakin patharu usit awayapta. Ma uiwar untataw o mawilam suwartawaita. Chanakah pampachain laiku. Ukam chokhlinchak pachawa. Hati cruz epiwaita kayachin patharu. Calvario kudur purinkama. Krusan cakata keha kakanyap curaraki. Krusan cakata keha kakanyap curaraki.
makchita. Diosaj arunakapan hakananchistuwa. Oma aski chuyman hakir hakenakaw. Diosal unstap hanyan. Kankakia. Take altat chuyma sampi makatap hanyan. Kuya payasin naps takap harakinyan. Upam chik hakas hanyataki. Kaya Allah pacemarkan ha, yakit kami ut kami. Kaya Allah pacemarkan ha, yakit kami ut kami. Koyan Dios ang kusisinya Allah pacar ut kami. Koyan Dios ang kusisinya Allah pacar ut kami. Koyan Dios ang kusisinya Allah pacar ut kami. Kasumas kumaj Diosar yupay chañaja, Diosaj bendispanay ukasuma yupay chave kuchurro. Ukamaja, hay ukamao akanairiri Eliasaj, Dios laikoja, akesirakin, arkana katarakin, amena satan aun hiweta ñatakis. Pero hupaj profet kan kanyapan Diosan chamapampi. Hupaja chica arunek arson, rieros, hisabel warmeros. Uka tiempo kari profeta nakaros. Chica arunak. Hupach siempre paniu sait asin aruna. Porque hupach ma verdadero profetano. Dios ach bendispan. Hilata kuliaka. Humachane arun asitat kuns aka nairir Elias ach loranja. Takiu kanak. Kun ham supach aka Jezabel barmeros. Anuna kau man kantatam sa anja. Kun hams akau uka rey esposo para sanja anuna ka Wilams la contani. Haniu ka nakarmasitate. Entonces, oroh tiempo por en jarakino, aka Elías ukaj orakana, Diosan mununya para jamaj ukamao chiqpach arunakap arsuna Diosan arunakapa, chosar stat Diosan marcaparos kuthatayane chiqpach verdadero takiro, verdadero doctrina yatichawiro, hasta que ma oroja, Diosaja recogt hacia Vallajano, profeta Paroj. Biblia siva acá, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, Ukanja. Aconteció que yendo ellos hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria al Señor. Kunapachateja acá profeta Elías acá nairiri profeta Elías misionapa tuktejan ministeriopa trabajopa kunatejluraña pakan ok tuktejanja Dios apasewaejano haniwa ka Elías hibu intikit hopa hakir pachao sarawaeje Dios recoge sewaeje nina karjata nina caballona kau hitan uka karja ukama hupahias takir pacha kauraket alah pachar sarawae kun jacosis keñas nos parque ya hisa amigo hermano tal vez hermano pastor ma awatir iglesia tal vez ma evangelista maja kuna pacha tuk hata humah trabajo ma ministerio ma uruk diusaj recoges jaraquitam. Humajilata culiaca. Diosar servis que está choroja. Mauro jacañaj. Tukte jaraquiñani. Ucat diosar apasgestani. Porque o tío ma promesa biblianja. Primera de Corintios, capítulo 15, ucanquiu. Diosan jutaña puka arrebatamiento urcam jacasqueñanja. Machiptan wasiwa cambiatañani. Machaj cuerpuni. ¿Ve? Ese teja. Hane Dios ajutkan uka naira Dios ma usu toques ma accident toques kun ham toque apas chistani hiwasanaka haktaña niwa hiwatanak teipit
Diosaj bendispan. Ukamaja, ukamautuk aywaitan aka nairir Eliasan sarnaqa vipata, kun hamsupaj kunanax lorabayana, taqiukanaka, hayaro chilaqtasa, ¿no? Entonces, Pichqakote Eliasaj akahora kan unistañapa, ukatoqit paltasictan, hichaqniyaw unjawaitan nairir Elias, kunanax loranja kamachan supaj. ¿Ya? Hichajoter programanja, mantañaniwa pair Elías ucarro. Dios hay ukamaj bendispan, humanakan hilatama hermano Lino, humanakaroja, Dios bendispan saniwa abxnao. Haniwa amtasira kitati, kitena kata istapkta. Sinti sumas pao, haustani pjarakitasma, ¿no? 720-470-98, ukaja kubinakaro. 720-470-98, ukaro haustani pjarakisma, kao kachakanakansa, istapkta. Kun jamakis parisi humanakataqueja, acá programaja, ¿no? Entonces, Dios a humanacaro bendispanaya, nanakaj también servictano, acá Alto Pata, Logarana, zona Villa Huayna Potosí, uka sonana, tabernáculo del Señor Jesucristo, uka ojanua, Dios aroj serviccaractanja. Ukamaja, Dios aj bendispan, y acá lo atan saractano, takpacha, hermanos del tabernáculo del Señor Jesucristo, humanakaj portani bjataba, karoro domingoja, Dios arro yupaichiri. Ukamaja, taque creentinaka, hiwasanakaja, por ir a quiñán, iglesia nakasaro, ¿ya? Dios aj bendispan, ukamaja, Dios ambiquía, jutiri program kama. Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasao artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanakchik huchlorabhamti.